Tapi minimal lorong ida fo haris dala ida. Dia kliu fo haris dala rua quando iha fati sila nebe mak manas. Maybe exemplo iha Los Palos, no iha fati sila kuhan sama bisi, iha hatu beliku sirane, iha flesa, iha aileu sirane. Lorong diak baita oto ita surmal faliha hone channel Lorena Freitas. Espera katak hawa surita bot sirha koni sang ne pediak tan ita fiat katak maromak nia grasa no ne bensa na fating hamutuk hoita hotu. Diak maluk sira iha oportunidade ohinian hau karakatu kuliah kona pa cuidado ba bebê ne be mak foi Morris mai. Mai be molo katu continua kita haluha like subscribe nomos foi ta bot sira comentário e kar kita bot sira sente katak video ne importante beta bot sira kita haluha share beta bot sira belum sira ne be mak ita bot sira conhece livros ita bot sira media sosial loto ne be mak ita bot sira iha. Hakara katu hatene kona ba oensa halo cuidados ne betiak pa ita ne bebe mak foi Morris mai. Acompanha no fatin video idane torema. Dalam rumah yang mabarak kanu inde hangkata la importante atu bele hatene dia kona basa da date ma kita precisa halo atu bele fo cuidado ne pediak baitane bebê. Mas bebê ida bele ho condição ne be saudável, wenhira ita fo tratamento ne pediak pasira. Também dane iha oportunidade ohinian hau karakatu ita bot sira bele hatene kona ba bot ne bema parte saudeniang sempre hatoba inan sira wenhira sira foin hahori sira nia on. Ihane iha conclusão simples rumah nepe hau faheba sanulura singurua. Iha espera katak ida nebe la ajuda ita bot sira iha otene katak hirak nebe mak iha ona uang rua baleten ita bot sira iha ona experiência mas beba hirak nebe mak karek foin isin rua ka foin plano atu isin rua ka agora da down besiconato parto ita bot sira bele acompanha no idene bela ajuda ita bot sira. Primeiro wenhira ita bot sira hahori siha facilidade saúde karik ita bot sira hare katak wenhira ita bot sira hahori mai bebe ne parteira ka mediku hato bakera siha inang ne hirus matang idene bela ajuda atu manas inang niang bele tulun bebe ne befoin Morris par nine ising la bele sente maliring liu. Rua, wenhira bebe ida foi Morris mai kita haluha fo keras ina nini susuben. Ne duni bebe parteira sira ka mediku sira quando hato ba hirus matan. Ne bebe ida nemos ajuda tu bebe bukarasik nini inang nini susumatan para depois ne bele hahu susu. Dalam rumah ema balung la sempat bahahori se hospital tambah hora jam barak. Mai be dia kriu bahahori se hospital kar kita bot sira la hospital mos kita haluha wenhira hahoris mai kita haluha bebê tem que ratobaqueira se inan hirus matan depois maktaka holen sol rumah e depois foqueiras inan susubé. 3 la bele forraris bebê depois de nia Morris mai. Ya, dia clip setelah 12 jam mak foin forraris. Nebe quando nia Morris mai ya dia clip hamos dit nia ising hamarang husi nuben kamalirin mai be la bele hamos hotu Fernix kaseo sabotida itaran salemak lemak iha bebine sini la bele hamoso tu também idene bele ajudamos atu mempertahankan suhu tubuh bebine. Depois keempat, usahakan la bele kose buat rumah iha bebine husar. Exemplo ema kose mina ka kose betadine ka kose buat rumah la bele. Hamos date idene hau koleliu kona ba perawatan heumai. Tapi quando iha ona uma la bele haluha atu forraris bebi labele tau buat rumah iha bebi ne husar. Hamos date kawan hira forraris mak labele haluha tem que kuasa hosabaun depois solur hobe di diag depois samaran di diag la precisa tau buat rumah la precisa tau po la precisa tau minyak telong la precisa tau buat rumah iha nini husar minyak telong kose isin mebela os kose husar. Depois 5 quando forraris bebi nini husar tem que fazer hosabaun no hamaran di diag. Dia geliu dalam 1 bulan pertama lalika uja po barak liu habibine isin bele kose itu ani hanya kotu ka hanya isin
may bela tahu barakliu. Minyak telon precisa tahu, idane atau menjaga suhu tubuh bebinya. Depois neng, foharis sotu precisa kose minyak telon. Iha parte sila nebe mak importante liu, ihania ka korok, ihania ka lilin, ihania kelenglet, depois ihania kabun, ihania kotuk, ihania aing larang sambil halo masase ringan. Idane bela ajuda para peredaran darah iha bebi nesine bela halai dia, bebi bela descansa hodiak ni ising lamoras. 8. Quando for haris bebi, usahakan hamate AC, labele halo moris kipas angin, usahakan hamate kipas angin, taka janela sirhotu, taka odamatan hotu, usahakan for haris ho lalais. Atunune bebi labele sente malerin leu. Dalam barak tambah uang pertama, dalam rumah musuh uang kedua, ketiga mus dalam rumah inam si bebi, dalam rumah laos mak foharis bebi. Dalam rumah ninia abo mak foharis fali bebi, o banin mak foharis bebi. Antong dalam rumah sira hakarak foharis ya liur di luar itan ya kamar. Ka iha haris fating lara iha liur nebe dalam rumah aning livre kona idane perigu tambah wenghira itala fo haris lalais labari kondo malirin bele terjadi hipotermi ka suhu badan bebi yang di bawah normal ne bele halo dalam rumah de repente labari cyanosis ka ini ibung kulit ne inusira ne tilun dalam rumah bele biru-biru idane provoka labarik bele hetan sesak nafas no perigo baiha bebi ninia temperatura ising niang no ba bebi na vida. Depois ke-9, perawatan ke-9, mak usahakan kono bebi hatoba bebi usahakan sempre toba miring kiri miring kanan hanesangne. Liu sira depois de hemu inane susu ben sidau kleur sira toba ona ou dalam posisi toba ita fo susu idene cuidado liu labele hatoba haklena maibe hatoba miring bak kanan o miring bak kiri atunone mutakarik mutane saikera susine ibu labele tama fali bayane pulma. Perawatan yang ke-10 quando bebi mi kate BAB ke BAK labele haluha trokalalais ninia neras. Basira ne bema kuja pampers tengki usahakan 2 jam masane kasira presida loken hare niami ona ka nia soyona bebot usahakan tengki trokalalais tambah uja pamper so tempo ne bekleur la trokalalais idene bele halo labarik ininya kidun iritasi i dalam rumah ihaninya kelenglet sirane hoto iritasi kasihan quando bebi iritasi ne beben moras los dalam rumah nia tani sakila la para. Perawatan ke-11 usahakan lorong-lorong tengki fo haris bebi. Ya mungkin labele dala rua tapi minimal lorong ida fo haris dala ida. Ya dia kliu fo haris dala rua quando iha fati sira nebe mak manas. Mebe cemplu iha los palus no iha fati sira kuhan sama bisi iha hatu beliku sirane iha flesa iha aileu sirane dala rumah lorong ida fo haris bebi nen aton iha parte lorai hane sang hamos date ising ida nemos diakona. Importante lorong ida tengki fo haris minimo dala ida. Perawatan yang ke-12 mak ketahaluha tengki atenção ba kondisyon bebi nia. Senia tanis bebe ketahalo nia sente buat rumah lalo seni ising nia isin manas ka nia ising rumah moras ka kita mau benjolang rumah ka pokoknya buat rumah ne bema nia sente la confortável ihan nia isin inan aman sira precisa atenção i ketahaluha la bele fohan ba bebi molok ni halo fulang neng for date inan ni susuben hahu si bebi moris mai to iha fulang nen ka hanaran susuben eksklusif idane bele ajuda ita posene oang atune isin forsa hasoro moras oi idane date makawa karak faheha oportunidade oheniang obrigada barak baita bot sira hotu nebe makna fatin ya video idane tore mata kita haluha like subscribe nomos foi tabos no comentário e hamor si tabos no sino atau how upload video phone kar kita bot sira bel heta notificação no bel share baita bot sira belun sira kar kita bot sira sente kata video ne importante baita bot sira itu sia suruh malo fali ya haune video tu irmai loron dia ciao.